يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله الحق وهو يهدي سبيل. من يبو مدينة شي فيديو من مساء إن شاء الله فيديو ويه أبين فصود يا مع الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مسلم يرون ينكو بانسوما من ينسى منتي أسيو دماني سنفو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا ودي بچرة ما أتو أكو مسو ماكو ما أدي يجمع من يكاهون سي الدال على الخير كفاعله. أنا موصو نا أبيتي نعمسم نا أدي يجمع إن شاء الله يوتي يرون ينكو بان هما كتير بماي. مسلم يرون ينكو بان سنية أمي nyene seninti na da chenkwa mate muada nyankopon na ede albarka be maye aljannatul firdaus ewo na humo bromo amin ya rabbi. Minu yanam ene ye babe suya abakwasam kakrafa komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho emre bi baye ema komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yire no mienu etu ejina na ejina tuo na wo mutu ye nyina ne se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wo yobi a ope ewo pa ope wudi pa enenti ya na wata akwa na yira na yefrense Hafsatu enchen ekodi ewo na ema koratwe ebeto na yire miyenu no ene Hafsa nentem enti ekoba se ema miyenu no tu agina se da bi se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba wo ha ka kire ne se sebi nanum eyinka na me nso so oba me ho a menka kire ne se nanum eyinka sade ebe ya obegya se to da bia owo ye nchen kora to da bia na wakọ na yire Hafsa hono ya na wakọ for some small time but yinim ne ya wakọ akoye enti omo kan bibisa ti komsheni sallallahu alaihi wasallam eduru we nchen na wakọ ne nchen ya na we ya bia na kasa ya rasulullah na de na wadi ama wonu yi sabe yinkan okọ we ho na we nso waka komsheni so yo bia na wompe ade ya yefre ne se nka kura nka de ya ade ya wompe enti ohye no ho e kan tam kire ne ho se fiti ne kro onni ade ya yefre ne se ewo bi uda wabra ne ho se obejai ewo die ana yewure nyankopon esane verse eba Qur'an mu se ya ayuhan nabiyyu komisheni die wonni maginato a wo mutuye Allahu pe ene mane nenim enti nyankopon reveal secret na jinatuo na mane kutuye ne nyankopon yi kire komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kire se ya ayuhan nabiyyu o min komisheni lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak adenti na wo bra ade ami nyankopon mamma ho kwan se wasawi udi tabtaghu mardata azwajik wallahu ghafurur rahim la ilaha illa Allah. Min yanam afutu kakra bi e wa abakosem afutu no de doso papa ne mum kakra bi na menim de ekopem afutu edi nkan ene se komisheni sallallahu alaihi wasallam ne yerenom wo mo yemma islam yemfa wo mu ni agoro wo mo yemma wo mu dimo ne mum no koratwe akwakoye se oba bia suban oba bia etwekora sa wo ye oba na se wo twekora hunu kwanya wo befa so atwekora ebinu kora tumi twekora to the sense oba na ono no eware ne kunu no otumi tu anamo kora ko yi oba ne firi ho wo betwekora ba koratwe na wo betwe na make sure say emfa ohaw bia emma ewo koratwe na echi bacho yate asiana afutu etoso mienu komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam enna msena ope abusuanka bomo na enkoba se emma ne be fili se sebe odowei echen wenti enti na obra ne ho se sebe onni ewo bio we yeso nyankopon ekere komisheni se da bi ne waye na waye mistake adenti wonni ho kwan se wo bebra ade a me nyankopon ma wo ho kwan se wo be enti komishefo mpo wo mom mara bibi agye se wo mu re nyankopon ama ho kwan se ne wo ba be die mabra na kora wo bitumi aka akere wo nkrofo nya sa pa ade a komisheni da bi emra wo ho se me nyankopon ma wo ho kwan se di wei na wo so wonni we afutu di ma be ma bia so na yere se minni fufuo na waka kire se me do nyankopon ma yere wonni fufuo nko ade fiti na kora me so minni fufuo da bi enkantam because of oyire any beji wade a ehun hia ho sa ne manyina ya ade bi ehun hia wo de ne se ebi a wo de nsiesie but fufuo nso ya ade bi a wura nyankopon mara wo se obedi so far as any effect bone ewo wedie mo patwe nyina ya te ase ne yetoso me ensa ye afutu amede ma ye nyinara ene se komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hwe kwanya nyankopon fere komisheni emra komisheni ye mistake ya ayuhan nabiyyu komisheni
mesomafo me komisheni enti ya na yeto da bi na so bi yamfom so kwa kwan ya ye fa so correct sa ankrofo no e kire se ida se ye penkrofo no se wo mo accept wo mo nokore ana se ye de ahoro ba bi na ehye wo makomo mo ana se abufuo bi na e de ehye wo makomo mo ti ye hu kwan ya so obi fom a ye be fa so akorete nipa no sade ye be ya daachi bi no Nyankopon betumi asesa emre no anytime bia na enkobo emetia ye ni nyina ye afutuo de maye nyinara obi a wo ye kremoni ya na manfo betumi fa verse no ma twist nsem no but entesa komhwani Muhammad sallallahu alaihi wasallam we abakwasama eba ya efa one ne yere no masetena ho wo ye bema ana wo ye oba afutuo ba ko amede ma wo ne se bomoden na hunu ade a wukunu pe na fatwe na koma Ukuno aware ema mienu aka wo ho anase moye mienu na mo ware be ma ba ko ema ne nkoba se oba no find out se den wo ba we ya na mikuno ta kwa no hopa den na ba we mikuno ta gina ne nchen pa na wo nsusu create bibi sa na fanya ukuno koma sa wo ye be ma nso a ya na bo homode na ema ne nkoba se Odo baako no kora obi show no too much obi ho to me do na yere baako to the sense ketwa no anase panyin no wayi na ni afiri no so which is very bad enti no oba bia no huno asetena wo ne wukuno betena ubenya na koma half sadie na adwen ye ne say ni emi kunu pe na mede ma no ena ma no nso tu agina sa agina tu edi islam mfo so nti wo ye oba na wo ba betu anamofoforo a wo de ne say ya rasulullah ana mekunu wone me yiri wo yiri we mu tu anamo bi wo ha ya na makoma nweso enti ye be ya mo nsesa na kakra sa wo be yekora na ye ne emra ya wota akọ no ho enye na omanim anasa nye ne mra ya na wo memso me sai we nyina ye kwan ya obefa so ene be ma na kasa enye me sebe me ko on alive the person anasa me kwa yisi ana me kwa yisi sade be ya wo chena bi wo personal interest wakono nti Sabi wodi wo hawo beba beto abusuyantem yewure Nyankopon mo ye ho bai komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yunipa Nyankopon sa wakadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina yanam yadom so na yeyi ye honhom de ama honhom ne ye Qur'an Nyankopon sa ma kunta tadri mal kitab na woni ma de ye frɛ ne Qur'an no wala li iman anasa day anasa jidiye no which is tawhid walakin ja'alna lahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina yanam yadom so ede ye nhire ne de adom yanko no ne ye ope to obi anyame do pa no ya na Qur'an ye wode wa innaka latahdi ila siratin mustaqim na wo komsheni dia wo guide nipa ede ko kwantene ne so Nyankopon mo waye na Nyankopon so yemu na ye nhunu kwan ya yebefa so asolve ye problems e besi wo fie mane nkoba se ye problem ne solve na chi e de wo ha baba beto ankora a ye wo fie ba ko entem Nyankopon bo ye ho ban na wo hu ye mobo na wonje ye dwumadi pa ye di aware e ye ibade be ma bi e fra be ka chem se mala yi sa me ba be jame yere I don't love her again na me say aden o say me to brush edre no 2 weeks kura no wa mia manasa brush edre into we do mu no sa be ma yi sebe ni nimdi a wode kwa aware mu no isa nti yesere wure Nyankopon so mo waye na asem bi ebe sinya yere no mo nko a abusuan ntemu no nyame maye nyansa ebe fa so dia so na emfa ha obi amara obi biara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh